Angibingelele umhlaba wonke la kufinyelela khona le video. Ibizo lami ngulizwi kaMgubazi Inyosi. Bafowethu, namhlanje ngithi ake sikhulume mhlawumbe ngokuphupha ukhulelwe noma uphushelwe ngomunye umuntu ukhulelwe. Ikakhulu abantu besimama, abanye mhlawumbe ukuzwa umuntu ekhala ngokuthi isisu sakhe sigcwele umoya noma amabele akhe ayaluma. Lokho kusuke kuchaza mhlawumbe ngokwethongo, kusuke kuchaza ukuthi lowo muntu lowo usakhulelwe. Kungenzeka ukuthi lowo muntu uke wachithelwa isisu noma uke wakhipha isisu. Lokho kusuke kuchaza ukuthi kungenzeka ukuthi usakhulelwe, lo mphefumulo wale ngane kade uyithwele usasekhona, uhamba lawe. Manje bekudingeka ukuthi uthole abantu abayazi abahlakaniphileyo bakubelethise leyo ngane, then bakukhiphele, bakucele lo mphefumulo ukuthi usuke uhlukane nawe, ingakho izinto zakho zizolunga. Njalo leyo nto ifisa abantu ukuthi uthole abantu abadala abahlakaniphileyo abazokubonisa ngendlela eqondileyo ukuze kudlulise lokho. Kuyenzeka ukuthi lokhu ubona amabele eluma kanti le ngane isuke iyamunya kunjalo. Ngokwenyama wena usuke ubuka ukuthi wena yaphuma le ngane, kodwa umphefumulo wale ngane usuke usanamathele kuwo umama wawo. Ekwenza ukuthi ngesinye isikhathi uma kuhamba isikhathi, yingakho ubona kusiba khona izinto ezinye ezikuvalela phambili ngenxa yokuthi lo mphefumulo